الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أمرنا بالاستقامة على طريق الحق ووعد من استقام بدخول الجنة والبشارة من الملائكة، وتوعد من اعوج وترك الاستقامة وراغ روغان الثعالب بالعذاب الأليم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على الاستقامة وأمرنا بها، وكان مستقيما. فالاستقامة هو الثبات على الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون من التابعين ومن تبعهم بإحسان. فالاستقامة يستلزم أن تكون أقوال العبد وأفعاله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته على وفق ما شرعه الله ورسوله. لا يكون مشركا ولا يكون خوانا ولا كذابا، ولا تكون أخلاقه مؤوجة، بل يكون صادقا مخلصا أمينا خلوقا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نسأل الله أن يوفقنا على الاستقامة على طريق الحق والثبات عليه إلى يوم الممات. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seni laabi hande e yettede moƴƴiɗo e meɗen moƴƴori e men moƴƴereji ɗi lintatako. ko o waɗani en kon ala wawɗo en waɗande ɗum, ala waɗanowo en ɗum. o waɗi en ɓiɓɓe adama, o waɗi en julɓe, o timmini tagu men ngun, o moƴƴini mbaadi men ndin, o waɗi en julɓe jeyaɓe e moftenelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nemaji aggodirɗi mo ndaruɗa wo a wiyay ko on ɗon ɓuri mawnude, sabuna kala mo Allah jaɓiti e ɗi nemaji ɗo ala wawɗoma jonnude ɗin. en yettimo e ɗi nemaji e ɗi moƴƴereji ɗi o moƴƴi e meɗen, o nemini en, o teddini en, o ɓurni en e hoore tagore luttude nden fof. hiɗen seedo wonde ko kanko woni Allah reweteɗo ka goonga, tawa si rewama rewɗo on yiyay nafoore nden, si rewaka kadi mo rewali on yiyay lorra ka. o tagi tagore nden, o tagi en, o yamiri en yo en feewu, yo en jokku ko feewi, yo en wonu e laawol feewugol ngol ha mayde tawa en ɗon. o fodi jaɓuɓe ɗum ɗofti ɗum woni e laawol feewugol ngol feewi ha mayde tawi e ɗum, o fodiɓe naatugol ɓe aljanna. malaika ɓen weltinayi ɓe wewlina ɓe sanga ɓe mayata e sanga ɓe immiti e sanga ɓe naati ka aljanna. o kambani
ɓoyliɓe ɓen jokki ko ɓoyli ka golle e ka konguɗi e ka finde e ka jikkuji o kambirani ɓe lette muusuɗe si ɓe tuubali adomayde en seedike ko kanko tagi en ko kanko woni allahjo meɗen hiɗen seedo wonde o mo o neli e meɗen mouhammad ibne abdillah ibne abdilmoutalib o ko nelaɗo e hoore goonga nelira kadi fii goonga allah suɓorimo giggol e hoolaare o nelirimo fii peewal e daɗal hiɗen seedo wonde o yottinno o ɓangini o laɓɓini o laaɓani e reedu sabu ko o moƴƴo ko o hoolaaɗo ko o nunɗuɗo ko o feewuɗo himo yiɗanen kadi moƴƴereeji ɗin yo allahu yoɓumo ko ɓuri moƴƴude ko o yoɓi nulaaɓe ɓen kon fof e ɓe o nuli e mum ɓen yo allah arsu ko en tabutugol e hoore laawol ngol o nelaaɗo wonno e muɗum kañum e sahabaaɓe ɓen yo allah juule e ɓe sahabaaɓe nelaaɗo yeeyunooɓe wonkiji mum e jawle mum e ɓuttu mum e teddungal muɗum dari walliti nelaaɗo haa o yottini ko o nelaa kon no e maɓɓe luttuɓe e muɗum no e maɓɓe wontunooɓe ɓaawo ɗum kadi kono wama baddalu tabdila yo allah juulu e ɓe yo allah weltanoɓe yo allah hoɗin e enen e maɓɓe ka aljanna ɓurɗo towude musidɓe julɓe tedduɓe mi wasiyo hoore an onon kadi mi wasiyo on yo en hulu allah towuɗo o no mawni o no teddi lette makko ɗen no muusi ɗe heƴata e meɗen hulirenmo waɗugol ko o yamiri en kon waɗira kadi no o yaminiri en noon hulirenmo accugol ko o haɗi en kon woɗɗito etoɗen haa wowten ɗum wowten wonugol e ɓaawo ko allah haɗi en kon hoɗen ka allah yamiri en yo en waɗu ɗon laɓɓinanen allah dewal ngal wonen en fof ran ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam iwtiren ɓaawo makko wonen taalibaaɓe makko o wona kanko holloowo en ko allah yamiri kon rentinoowo en ko allah haɗi en kon o wona pilote jomen on o wona chauffeur jomen on o wona tindinoowo en on o wona ɗowowo en o wona ardiiɗo en si en waɗi ɗum en tabitii ɗum haa mayde tawi en wallahi ka aljanna o sutini en kala mo nelaaɗo jogii junngo muɗum pooɗi naɓi ko ka aljanna o weeroyta kala fuutiiɗo laawol nelaaɗo ngol ko seytaane ɗowata mo sikke alaa sabu yawmal qiyama ko allah wi kon fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir woɓɓe no weeri ka aljanna yo allah waɗu en e ɓen ɗon woɓɓe weeroya ka yiite anden allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en feewugol o wi ka deftere makko inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم darsuuji e taskanɗe e waajuuji e naforeeji ko woni e ɗe aayeje ɗo taskoɗen ɗum moƴƴi naftoren ɗum moƴƴi sabu aayeje ɗen holli en wonde faalaaɗo aljanna be o waɗa piiji ɗiɗi al imanu wal istiqamatu be o wona gomɗinɗo o heɓa limanu gomɗinal hoolagol gomɗingol allah e no o sifori hoore makko noon fuu gomɗina nelaaɓe allah ɓen fuu
tamo jokka nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam gomɗina defte ɗe allah cippini ɗen fof ha e nulaɓe makko ɓen lasili majje on fof ko ɗe gonga ko ɗe peewal gomɗina malaikaɓe allah ɓen ɓe o tagi fii ko rewa mo woɓɓe fii yo kurkano en ɓen no woodi gomɗina wonde ñande dargal no woodi ñande goo allah moɓay tagore nden fof bihinna ma ko tagano o ñaawa hakkunde maɓɓe o jonnita mo be joddi golle ko golluno kon mo be ko yanganino kon hetta man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid mo gollino ko moƴƴi wallahi o golli ko moƴƴi o golliri fi allah allah yoɓoyaymo golle moƴƴe ɗen o ɓeydanamo kadi o sowanamo mo golli golle bonɗe so o tuubano o tori allah yo allah yaafomo o hettay joddi ɗen golle bonɗe ɗon ko ɗum woni ñaawore nunɗal ko on tigi yangani kon o hendotono muɗum neɗɗo on gomɗina wonde ɗum ɗon no woodi nde ñalande no woodi nde aray ko honde hay goto anda si wona allah o gomɗina koddoriyeji allah ɗin allah eɓɓino piiji ɗin fof kum be o eɓɓi ko honde kum waɗata e ko honto kum watta e ko honno kum waɗirta ma ko homɓe o wi'ata yo waɗu kum faalaɗo aljanna ko be o gomɗina ɗum ɗo o gomɗina piiji wirniɗi ɗin ɓorde ka neɗɗo maayi o watta ka gabru makko ko feƴƴata ɗon kon ɗon haa hewtoya ka dargal hewtoya naatugol aljanna e yiite koko wirni e reena kono allah sifanike en piiji buy ton nelaaɗo kadi ɓanginani en goɗɗi goo on tigi hoolo ɗum o gomɗina ɗum ɗum ɗo woni go'o immun ɗum al istigama yon tigi feewu yon tigi focco ɗiɗo ɗiɗi mono faala aljanna ko be ɗiɗo ɗiɗi timma e makko kono wasi o aya ɗo allah wi inna alladina inna o harfu tawkidin wa nasbin tabiti wonde ɓe qaalu wi'uɓe rabbuna allahu menen ko allah jeymin ɗo woni iman on wi'ugol ko allah jeyimmi ɗum no holli wonde o mo wiiɗa ko kañum jeyma si o wiya waɗu goɗɗum a waɗay si o haɗima goɗɗum a accay ko ɗum woni timmingol jeyal kono sa wi ko o jeyma kono ko o wima ya waɗu kon hakkitandema ala ko haɗuma kon a accata ngol konngol maɗon golle maɗen fenningol si konngol ngol e kuugal ngal yaadali wiyete kisan on tigi ko naafiqiijo hay hakkude meɗen si tawi a wowlanay goɗɗo goɗɗum o yiya hiɗa huwa ko luutodiri e muɗum o yinnayi o ko fenowo o ko naafiqiijo ndaari ko o wowli kon e ko o waɗi kon na gootum ka allah kadi ko noon ɓay a wi ko jeymen ko allah a wi ko jeyma ko allah yastalzimu an tukhlisa lahu l ibada wa an tuti'ahu wa an tuhibbahu wa an tatamassala aw tamtasila bi awamirihi wa an tajtaniba nawahihi ɓay a wi ko allah jeyma haray ko ya jaɓu ko yamirma kon ko ya woɗɗito ko haɗuma kon ko ya ɗoftomo ko ya yiɗumo ko ya rewmo ko ya yankinanomo ko ya maccinɗinnanomo ɓay ko jeyima o wi ɓeewiɓe ɗum summa stagamu refti noon ɓe feewi hakkude maɓɓe allah ɓe jonniti jeyal ngal ɓe qirritike jeyegol
ɓe jonniti jeyɗo ɓe on haqqeji makko wondi e hoore maɓɓe ɗin summa stagamu ɓe feewi noon kadi ɓe feewi ka dewe ɓe feewi ka konguɗi ɓe feewi ka jikkuji ɓe feewi ka huwodire ibnu kathir o maaki e o tafsiru ɗo inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istagamu o maaki istagamu ala ta'ati llahi بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه وإخلاص العبادة له ولم يشركوا به شيئا o wi ɓeeɗo ɓe Allah wi'i ɗo ɓe feewi ɓe tabiti e rewgol Allah ngol ɓe maccinɗinnanike Allah ɓe laɓɓinanimo dewe ɗen ɓe kafidali mo hay hunde ɓaawo joofini aya on o inni istagamu wallahi lillahi bi ta'atihi wal ikhlasi lahu walam yaruhu rawagana tha'alibi o maaki hi ɓeeɗo wi'aaɓe ɗo wallahi ɓeeɗo feewuno yetti ka dewe ɓe feewani Allah ɓe rewi Allah ɓe laɓɓinani Allah ɓe waɗali ƴoyre turo turto wano saafandu waɗirta noon janfa kulloy koye fof arabe ko piirta misal waawugol ɗaynugol goɗɗo ma janfagol ma eɓɓugol goɗɗum arana ɗum watta ko saafandu ɓeyna wa yaruhu rawagana thalib wa yaruhu anka kama yaruhu thalabu la khayra fi wuddi imri'in mutamalligin wa yaruhu anka kama yaruhu thalabu ɓeeɗo wi'aaɓe ɗo ɓeeɗo waɗali yolto yalta hadde ko mbaadi julɗo janngo ko mbaadi wondigo hande himo moƴƴi jikku himo weli huwondirde himo jala foyne awa hande noon ɓeeno welti hande noon min huwondir ɗon hande wallahi mi sikkano ɓe humniray noon aadi kono janngo tawa ko dolokke goo o ɓorni wonde tawa o wolay goonga wonde tawa fenay wonde tawa no wonde hoolare kono wonde tawa janfoto wonde ko ni rawagan sayyidna Omar wi ɓeeɗo ɓe wa'ano noon ko ɗum waɗi ngol feewugol ɗo ko fandaka aya ɗo koko Allah yamiri kon wonugol e hoore muɗum wono Allah wiiri noon ka deftere o fewtinilaɗo o wimo fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw Allah winela ɗon fastaqim feewu en fotani ko yete feewugol kaari no feewi tabana feewugol darde nden tun no feewi mana no wadde ko haani wadde kono no woniri no haani wonirde noon konnguɗi ɗin ko haanuɗi wowlde ɗin o wowlata golle ɗen koko haani wadde kon o waɗata jikkuji ɗin ko haanaɗi yooɓeede ɗin ko haanaɗi jikkineede ɗin ko ɗin o yiirete inne kaari no feewi fenoowo wiyataake no feewi janfotooɗo wiyataake no feewi ɗaynoowo wiyataake no feewi tooñoowo wiyataake no feewi mo rewata Allah wiyataake no feewi shirkoowo wiyataake no feewi ñaamowo haqqeeji wiyataake no feewi Allah wi nelaaɗo feewu waman taaba ma'aka e ɓe tuubuɓe naati ka diina ma'a ɓe julɓe jokkuɓe ma kamɓe kadi yo ɓe feewu kama umirta o wi ɗon wono yamiraɗa noon bi mana neɗɗo wiyataake emo feewi wono gooto e yimɓe moƴƴuɓe wowliri noon neɗɗo wiyataake emo feewi haa tawa annuye makko
konguɗi makko ɗin, golleji makko ɗin, jikkuji makko ɗin, huwodire makko ɗen, neediji ɗi o wondi ɗin, fof tawa no nanodiri e ko Allah yamiri ko. kullu ha takun muwasigatan ala shar'illahi, no Allah yamini no net tawa ko non o jokkiri. Oɗo wiyete himo feewi, ko ni julɗon hani wawde. Si o waɗi ɗum ɗo noon ko honɗum woni joddi makko ndin? Allah wi tatanazzalu alayhimul malaikatu, ay o golli ko yo hen dodinɗe ɗen. ɓay o golli yo hendo tono golle makko ɗen. tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna. adi hadis selluɗo nela sallah sallam maki innal mayyita tahduruhu al malaikatu wa taqulu ayyatuha an-nafsu at-tayyibatu kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji hamidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadban. Si tawi julɗo moƴƴo fewnoɗo e nder gurdam muɗum hewtika mayata, malakul mawti aranimo, Allah imminay malaikaɓe goo ɓe cippo ɓe jooɗo takko makko, ɓe inna hey ko an yo wonki laaɓuki, wonki e nder ɓandu laaɓu ndu, yaltu ko a weltanaɗo, ko a jarnaɗo, weltor fowtere e nema e hawroygol jeyɗo muɗum mo tikkana ɗum. wallahi mo hawroyi Allah tawi Allah no weltanimo e mbara haaji makko feewi, kono mo hawroyi Allah tawi Allah no tikkanimo, Allah no monanimo, harayaji makko fewali. haysi ko lanɗo meɗen ɗo on noddi goɗɗo, o yaltiri tun lanɗo on jali, ɓernde makko nden hentoto, o inna jakale ko jan. si tawti ɗon protocole inni a welto félicitation, e ko saɗi mon ko tooli, e hari meɗen faala yiide on, hari président on no faala on yiide, e ko honto ɗum hewtanta on ɗon ɗo malaika ɓen ɓe ari heɓe jonude mo félicitation, kanko o julɗo fewnoɗo fewndo gurdam muɗum, feewi ka konguɗi mum e ka kuuɗe muɗum e ka finde muɗum, ɓe inna welto. welto ko nemaji tum woni yeeso ma, Allah lettowo malna on o tikkanama. no wi'a kadi filla abdullah ibn mas'ud wonde si immitama kadi on tigi no immitori o darori, malaikaɓe aynunoɓe mo ɓen ka adna ga, ɓe Allah immino ko kurkanomo ko ndaara golleji makko ɗin, ɓe dogayki tan ɓe arata ko makko, ɓe inna abshir bi amalika salih, weltor golle ma moƴƴe ɗen. wiyataka weltor ɓay ko an wonno ɓiɗɗo kaari en, ɓay hiɗa gollano e poste kaarijo, ɓay hiɗa numano hunde kaari, ɓaw hiɗa marno jawɗe, na ɗum dey weltor golle ma moƴƴuɗe ɗen ɗe wannoɗa aɗo a mayde, joddi majje on hewti. no gongina ɗum fi kala ko kongol ibnu mas'ud ka nelaɗo maki ɗon e hadis selluɗo, ida ahabba llahu l abda istamalahu, qalu kayfa yastamiluhu, qala yuwaffiquhu lil amali salih qabla an yamuta. si Allah yiɗi jiyaɗo makko o gollitiraymo, ɓe wi ko honno Allah gollitirta jiyaɗo mum on, nelaɗo maki ko yo Allah hawrindin jiyaɗo mum on e golle moƴƴe, o golla ɗen golle moƴƴe ko adimayde nden arde.
ɗo malaika ɓe weltinay on tigi si immitama heddi ko malaika ɓe weltinoyta on tigi kadi salminamo hewromo tuma o naati ka aljanna walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum salamun alaykum malaika ɓe naata wiya on jarama on tolnama on sannama ko saɗi mon ko tooli welcome moɗon ka nder aljanna ɗo allah yo taw hara ko ɗum wi'eteɗen ñande mayuɗen أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الظالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم اجعلنا ممن يستقيم على الصراط المستقيم ويثبت عليه حتى يأتيه اليقين en yetti allah subhanahu wa taala jeyɗo nde tagore fof waɗɗo en ɓiɓɓe adama waɗi en julɓe en torike mo yo tabintinno en e hoore goonga yo juul en laaɗo makko mouhammadou sallllahu alah wa sallam e sahaba ɓen fof o wattida en e maɓɓe kadi o juula o yurme en musidɓe julɓe allah yamiri en yo en feewu nelaaɗo kadi tintini ɗum jande goo gorko ari ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki ya rasulallah qul li fi lislami qawlan la as'aluhu ba'daka ahada qala sallllahu alayhi wa sallam qul amantu billahi thumma istaqim oɗo gorko ari ka nelaaɗo o wi nelaaɗo miɗo faala ya makanam maaku ka nder l'islam tawata mi landitata ko on ɗon maaku hay gooto ɓaawo maɗa makanan ko nafatanmi ka l'islam waajolan komi haani wadde ka l'islam hara mi ha toon jina goɗɗo gono waajomi hannde kadi nelaaɗo makanimo jumlaji ɗi pet in ɗon no gayni waaju ko ɗaɓɓa kon fopp no nder ɗon laaɗo maki ɓul wi'u amantu billahi mi gomɗini allah ko wiyete limanu kon fof aqida kon fopp naati ɗo mi gomɗini allah sa gomɗini allah ko allah yamirma kon a waɗay ko allah haɗuma kon a accay ko allah sifori hoore mum kon e ko o humpiti ko waɗali ko fof a gomɗinay ɓawi a gomɗinimo o wi so mastagim feewuno hande kadi wonno feewuɗo feewugol ngol ko be on tigi tabita e hoore laawol peewal ngal walaɗo ko alqur'ana wi kon wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraga bikum an sabili nelaaɗo maaki ñande goo ɓaawo siifi ciifol juutungol feewungol o siifi ciifi goo ɓoylondirɗi ka ñaamo ciifol ngol e ka nano maggol o maaki ngol ciifol feewungol ɗo ko ngo woni laawol allah focciingol ngol allah wi wa anna hada sirati mustaqima ɗum ɗo ko laawol am feewugol focciingol o wi fattabi'uhu jokke ngol laawol ɗo holngol woni ngol laawol ngol nelaaɗo wonno e mum ngol ma'ana muɗum no nelaaɗo wuurirno noon ka diina ko ɗum woni laawol focciingol ngol ko o fiɓuno kon no o rewiri allah noon no o juulirayno noon no o hoorirayno no o hajjirayno no o zakkirayno no o yeeyirayno no o soodirayno no o golliranayno woɓɓe no o golliranayno woɓɓe ɗum ɗo fof ko ɗum woni laawol allah feewngol ngol buy hannde e julɓe ɓen no feewi
ha mutoyi ka dewe kono ka gollodire hiɓe sikka gollodire ɗen kan ɗum naata e nder diina a sikkay ɗum ɗon kan hasbore ala e muɗum honno heɓirta mbuuɗi ɗin sa heɓiɗi ko honto wattaɗi buyno sikka ɗum ɗon probléme ala toon few ɓe andi taali wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki si goɗɗo immintinnama ñande dargal teppere makko buusata ɗon fokkita ka hasbete toon ha on tigi lande taw fi piiji tati ma piiji nayi e riwaya goo no jeeya ɗin ɗon wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfagahu neɗɗo lande fi piiji nayi o landete taw gurdam makko ɗan ko honno ɗan feƴƴiri sukayagal makko ngal ko hewde honɗum feƴƴi gandal makko ngal ko honɗum o gollitiri ngal jawdi makko ndi o heɓuno ndin ko honno o heɓirno ndi honno o heɓirno jawdi ndi ko détail kum fof yon tigi anndu noon wonɗo e landade o no andi ɓuri wonado e landede o wona o ndema komo anda wonde e landade sakko nayna doni on tigi yo wiyoy ɗo haray ko ni on tigi yinnirta ɗum ɗo fikalna noon kono on tigi o wiyoy noon fiino daɗira aa si hunde ko fuɗɗike fenude Allah udday ko tere ɗen wowla juɗɗen wola menen ko menen ƴettuno ɗum guitene wiya ko min daruno ɗum noppi ɗi na menen min nano dey hunde kaari koye ɗeyne ko menen yahuno ma ɗeyna hii ko goonga hari meɗen ɗon o lande jawdi makko ndin ko honto ndi iwi julɓe Allah en fof etoɗen hara en ɗaɓɓiradi jawdi no harmiri sabu si jawdi ɗuuɗi ɗum wela sortodirde haykatako no weli no jogii nafoore on tigi wuura e hoore ɗum ñande on tigi e mayde fondi o andi jaga ko o ñaamayno kon suudu ka o woni ɗon otowal ngal o jogiingol conci ko o ɓorni kon o sonnajo mo o addoyi ɗum ɗo fof ko jawdi harmude finance nden ñande ni se waɗay Allah dandu en ɗum si o jaabike ɗon nden toɓɓere ɗon feƴƴama inna hi ɓayno nga heɓi ndi jawdi ko honto wannoɗa ndi honɗum finance uɗa no woodi daɗoɓe ka landal aranal ɓe yanoya ka landal ɗimmal taw jawdi ndi on ti finance fuu siri no gerdi o a tetana min na min ɗaɓɓi komin andi no heɓiri min tama o ukkaton hunduko mum min mi waɗa komi faala o jawdi andi o woye wona ko faalaɗa kon watta jawdi ma ndin koko Allah e nelaɗo faala kon watta jawdi ma ndin ko ɗum si a naftore jonno ɓeeɗo feewɓe ka finde e ka dewal e ka gollodiral e ka jikkuji ɓeeɗo malaika ɓen ara inna tatanazalu alayhimul malaikatu alla takhafu wota on hulu ko fokkita toon no hulɓini ɓene kono taw on hulu pellet si tawi neɗɗo noddama joni ka justice convocation ari ka justice he taw ko on ɗum mi waɗi ka présidence ɓe taw ko on ɗum mi waɗi he o miñi to ɗum bondereji ko tawata no wawi naɓude goɗɗo toon ko fof taw si mi waɗali ay hunde e ɗum kono so ha kadama ka fotti goɗɗo non no probléme ala wota hulu na fus nande makko hulɓini ɓe noddirma ɗo o gasa ɓe falama nomude nokkugo malaka ɓe inna la takhafu wota on hulu dey ko woni yeeso ga kono no hulɓini kono on tawaka e huloɓen few inna alladina sabagat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ɓeeɗo ardiɓe moƴƴereji Allah wi ɓeeɗo e yitege no woɗɗodiri ɓe ardini moƴƴereji buy fewndo ko ɓe wuuri Allah woɗɗitinna ɓe yiite ngen ɓe nanata ha yiito magge few malaika ɓe ina wota on hulu wala tahzanu wota on suno kadi ta on maako ko accirɗon ɓaawo ɓikkoye moɗon e ɓeyguli moɗon taniraɓe moɗon e jawkoye ko accino ɗon wota on maapo Allah wurtay ko danko ɗum ko tambo ɗum ɓay si a yeebaali haqqe Allah on Allah yeebatama Allah o tambotoma hiɗa wuuri hiɗa maayi ɓe wiya noon wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun weltore o aljanna mo fotano ɗon on jangino wonde aljanna no woodi ari ka sahih bukhari laɗo sallah sallam no maaki
wonde Allah wi a'adattu li ibadi salihina fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah wi miɗo préparani ɓe jiyaɓe am moƴƴuɓe ka aljanna nemaji yitere yiyali ha hande sifa ɗin, sifa majji ka ɗuɗugol, ka moƴƴugol, ka laɓɓegol, ka nemingol, yitere yiyali sifa mum. wala udunun sami'at, nowru kadi nanali sifa ɗum goɗɗo fillanaka waɗum ha hande. wala khatara ala qalbi bashar, hay ɓernde goɗɗo wawali miijade hande. kala no miijorɗa wonde ñameteji aljanna ɗin e jaram on e fowtere nden e welo welo en e teddungal ngal e jaɓɓagol e seene sente toole bisimilla ko tooli, no miijorɗa ɗum o no ɓuri ɗon. yo Allah waɗu en e ɓen wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah waɗu en e fodaɓe ɗum ɗon. ɗum noon ko gomɗi gongol e feewugol ngol, gomɗinen feewen, wonen e laawol feewugol, ɗaɓɓiten ko honno nelaɗo wuurirno ka huwodire, ɗaɓɓiten ko honno nelaɗo rewirayno Allah. deɓe ɗe fof kum janɗi kum fanɗi yo taw hara no correspondi ko gootum, tawa ko sura tibgal asri no wirete noon, ko photocopie dewa julde men nde yo taw ko photocopie julde nelaɗo ni sallah sallam, tawa ko kañum tig, ko original e photocopie lutodira, wonaɗa no juutiɗa no raɓɓiɗi gollirde noon dewe men ɗen fof. wallahi si tawi dewal ngal waɗirama fi Allah, waɗirama no laaɗo waɗirno noon, hay si ngal ɗuuɗali hewti beru kon laaɗo wanno kon, kono ɗum ɗon hara joddi no wodi e muɗum. ko dewal ngal ɗuuɗi wo kadi si tawi wona no nelaɗo waɗirno noon, na no Allah yamiri noon, ko on tigui yanki ɗon kadi wo haray ko mere fus. en torki Allah yo Allahu tabintino en e hoore gonga, o wurna en e hoore gonga, o waɗa en yimɓe gonga, o waɗa en jinganoɓe gonga, o wona en walloɓe gonga, o wona en waɗa en sabu ha gonga kan tabita. yo Allah dandu en wonde e hoore laawol mere, yo Allah dandu en yangagol e diina tawata joddi ala e muɗum. yo Allah moƴƴin jikkuji men ɗin, yo Allah jaɓan en dewe men ɗen, yo Allah yanñu arsikaji men ɗin, yo Allah ɓeydan en cellal ngal, yo Allah waɗan en barke e zurriyaji men ɗin, yo Allah waɗu barke e gurdam men ɗam, yo Allah pooɗu balɗe men ɗen e hoore dewal jaɓangal, yo Allah arsuku en timmode moƴƴere, yo Allah arsuku en ardiɓe moƴƴuɓe, yurmeteɓe, mooɓoɓe, golloɓe, wurnitoɓe. yo Allah dandu en toñude e toñede, ta Allah wurtu e hoore meɗen ɓe hulatamo sabu bakkatuji ko wonduɗen kon. ta Allah en torki Allah, ta Allah ndaru no wawɗen noon e boneji goo, o gollira en, o gollida e meɗen wona noon, yo ndaru kanko moƴƴere makko nden e yurmede makko nden, ko kanko woni joni yurmede, o yurmina en. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على طريقك المستقيم. اللهم ثبتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق وبه نعمل. اللهم ارزقنا خاتمة حسنة. اللهم ارزقنا خاتمة حسنة. اللهم ارزقنا دخول الجنة. اللهم نجنا من النيران وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Duduk aku ya, ada tunggu dulu.